asibego bokori bawo chi customer care buri obwibirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumburire ibintu biga asiriguriria mubuko asamange totalere astisemo cha Uhuru Complex iyo irangi namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchi wosongo bakere simgwetra search number chabo 0111 161 500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Wairevia na indo monchi umurikira leo Gatembe TV ritukerigaria Jumatatu asinjira yavene karibu sana asekiunga chinse ikomechi abono muragoba nje Matilda obaigwa kubwatirana nere Wilson Makori kurasense moye bimanyarire tunyare kumanya hali agenda takorekana ane monokoro igase orugongo rwagusi nane kirogo chake kiunga na roboti ruko ichana nere oroboti korase bunge ya kitutu cha Chenot aborokiwa na boigwa boibori ebe sukuru ya sekondari ya St Paul's Nyankanda iyo kutoka mewodi ya Monyerero ase bunge yo county ya Kisii nigobono bagenderete kubara asara enene magiga yo molero wateka na kusamba enyumba y'uburaro butuko bugokira rero ase nibo enyinge yanyarire kwanekiwa sinya yanyara kwanekiwa gusaligwa no molero yo na kwanekiya yaiga kusekwanekiya gakoro yekyo no uyo romo director bwechi kurase sub county ya Marani nere Justice Kemei oyo korengana nenkwana yaye negetaseni kiga kya Gatembe nyariko ne kibuna borokiwa kurase skuru yo nigo babwatukirwo cyase cinka cyabo na boigwa kire kyombe keria kyoko koro amangana yo butuki webikoro byo busari gya DCI ya chakiri kubwaterana na babwatani beskuru yo kokora obutuki. Jana muda wa saa 3 ya usiku kulikuwa na kisa ya moto ambapo shule ya vulana ya shule hii ilipata kuchomeka karibu saa 3 ya usiku, na hivi sasa halmashauri ya shule board of management wamekutana tangu asubuhi na wamechukua uamuzi ya kwamba the student is temporarily closed for a few days so that we take stock of the losses encountered in the dormitory and also rectify a few issues, the property that was destroyed in the dormitory before the students report back. We also have investigation that has been going on right from last night. The DCIO and the other law enforcement agencies wamekuwa katika shule to investigate the matter, and the process is still going on. The investigations are still going on, and we are going to get a final report concerning this matter in due course. Na gotigana nayo kwira wikase county ya Nyamira kubwatikana nebikoro byo busalia na bwigotacherwanse kwa bana bake ase matuka bwango iga ase rugongo rwagusi nigobono mawakilishi bo bangina kurase county ya Nyamira muske jerusha mumanyi abwatukiro ko boli go cyase abo iboli bonsi banyare kweneke buna babalindire abana babo anemono abana b'emyaka emeke bali abachakire kugenda chisukuru na ase atebiruna nere ejukumu yakira umwiboli kweneke buna abana babo banyarire ko basama uko
amaya na gutanga obusaria nengana boigo abwatukire kuri getindi gochiase bali bonsi babire bakubwatirani gwese bikorwa abune biga na boigo tabuna dichiko linyare kwimukirwa gusigetambukire getindi kinyare kwimukirwa gochiase abasaria bonsi ayegani gako yakwana kura ase kaunti ya Nyamira chingaki arenge koenana gose ara umuyiga bwo koenana chitangi cha mache gochiase chiskuru wale wamama ambao wako na watoto ambao wanaenda shule. Juzi hii wiki mzima tumekuwa tukisikiza kutoka maredio, kuna wasichana wawili ambao waliuawa bado hawajashikwa. Mlisikia? Wale wasichana wadogo, mmoja alikuwa 4 years, mwingine 5 years. Ni watoto wachanga ambao walikuwa wanaenda shule, na ilikuwa asubuhi sana. Na wacha niwaambie, hata hapa kwetu nyinyi wazazi, unaamka asubuhi unaenda kuchuna chai, unaamka very early unaenda kwa shamba, unaacha watoto unamwambia uweke uniform uende shule. Mtoto wa 3 years, mtoto wa 4 years, mtoto wa 5 years. Nyinyi wazazi, lakini nyinyi wazazi wa siku hizi mjue ya kwamba jukumu la kwanza ambalo Mungu alikupatia ni kuchunga wale watoto ambao alikupatia. Tako chwara bana. It is not like before. Abantu baito tokubakurira ngense yabeire nga tiriri yakare. Omwana nyagakorwe sukuru aje lunch. Tebya bali mungakera bana bagocha, mwamo abana babacha nere. Tako tiga bana bagotaraboka. Na inu abantu bali saitani yagosoe semetu ya ino. Kenda mutebe musaberwe. Nani nabura nyore no mbarabumba manyeti ba identify barore ngoyere saitani osoire sani oyere nabwate setani mumanya ko monyerera nekenyoro morore na kimogo konya abantu saitani asoira asebale bairunya gitari babweni we takunya kotonywira chinya sora okonya kunywa maru ofyo kwanywa mu mukungu kwa rutabu tumaituse nkwa bwate mukungu akara musacha nywa mire nyara kurara oyo kurara nyara mboro beire saitani onyure nyasore ere kumuira nyara kamuranje kurira abantu baito ukwana ebirevyo boigo muskejerusha mumanyi niganyara kubure buna bamenye eba Nyamira korse chinsemo me county ya Nyamira mbabonete konyora amache engana bona tebiro buna nerebuya banyara konyora nonyene bisima ebyo byokoba amache eliokogendera namagimabo akiralituko no muyiga konyara wikirano nabarai ane monokurwa Lake Victoria Basin bakurawa nere Jacqueline Ekemunto kurwa sector yo ya mangana ya amache. Mnajua mimi kazi yangu ni kumake sure watoto wangu ambao wako kwa mashule wako na maji. Tulikuwa tunangoja tangi 2 ambazo zilikuwa njiani kukuja, wameniambia ndio hizo zimekuja, lakini kuna moja wameniambia imebreak, lakini hiyo imebreak hatuchukui, lazima you must replace. Kwa hivyo ninataka sasa kufungua kusema ya kwamba hii water tanks zote ambazo ziko hapa sitaenda kwa mashule, watoto wangu wakunywe maji safi, na pia wasikue wakienda kutafuta maji mitoni mahali ambapo watapata mambo mbaya hapo sawa wasichana wangu. Kwa hiyo nataka kufungua nikisema Mungu abariki watoto wangu wapate katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Jacqueline Kemunto naende muno mama county akwanire nonyenye chitangi chia maji ebakanyethenga kieche bache baba 200 esengenjo baroche na makungu tao kora kende, lakini bono tutaite toboroki na mwanamke bomba. Tunachimba visima, tunapeana water tanks, tuna develop water infrastructure, na nimekuja na timu kubwa sana. Ekiro abarai na boigo bwatani across bunge ya Nyaribari chache bagenderete kugikiria chiburaburu chene getiwe ase emuchie okeumbu chinga kichietaro ya linda mwananchi gocha igaso rugongo rwagusi nigobono lituko lierero oyurumo wakili Timothy Mbaka na boigo rene kirenga gigocha kuriga ekirogo kibo bunge ase bunge yo ya Nyaribari chache nere sokirie na boigo kugikiria ngane yo sate biruna chiburaburu bunechio chise kogendera
chipara nigo chirache kole maria sekta yoborendi na ase chinga kecho anyara kubura buna egati ye chipara nchire chanyarete koba chigwaturo koro emyaka ya magega wikira boniga chitaranyara kubekwa ase budget ye serikali enene yokorosigwa kose kubekwa chirami. The Inspector General Police Novisia DPP egente ke bagata serious abantu bali bakore ibintu biga na bali babayete kibesa ikera muna bali ntomayetenga bana mbakumoka bashoje ko okoro ibintu biri banyemba bangiri abantu abangeta mangana ali bonse babwa twairi kotini iko nalitora nali abantu aramanga Kenya iga richi kondi koreteki ndiro ikera ibintu bune biga onyembiri yotangu bona ekikuro no mwakondekira onye ibintu biri yotangu bona iga Kenya to kwane songo Kenya ngujere ku risk was sink into a state of lawlessness na impunity mumontago baraiga achagwa como omoro aso uji bituma iga asire anta koruken namotegete itko iende tangani taito condemn amangana ya bete kiumbu na ande manya otabi familia ya mabinduzi na rongo nyiruwe pole asa mangana ibanya taka panyora akina ande mangana iga tabasokoro kana nani nyari bari chache wana kire president ya chagusiga iga chipara nchirega gisatu chitakwane tu epara ya birongo igiseto gataracha ene ya turubo ende ya liga ine yamo eyende yare kurwa mariba eso ematunwa ene wikinyambunde eyende ubaracho eso university megari njikwaniri nkabone ende program entangani nani kipaka chikiri mutanyi tu amentru chabire chikiri mutamsini na kijitarime bone konsani yunga likalirube odebole muma etubo siporo Kenya egalero katipene tu tachinguru ekerote to seek information held by the state ni katipa ya obwene wabo kikatipa na bukuri kalirube oja service yo tipare cyanya ribari ndo cyenga twa kwanere kana irimo kwanega lakini ncha senkuru gari tindo chipa none mebe kirege nakitwa ko ne ntonyare pare emo gari tari gotanga mbo betiga barosie ye ibeno ne chinde lakini inturende patinyare gotinyura kandi bona mangana yiga apa tupwento twara like kwende cultural support y'abantu beito irinde tumanye nga chitabichinde nchiba sakonyara chikorokana because bona iga like I think understand it kigende tege alafu na ande tupwento nyo gukonda semi kwende kwenye whatever one time na two time tego tokonya kende tigatorigia ideas na utigana nayo kurase serikali enene muraivensi ya Kenya muske William Ruto nikubono agenderere kubotogia bakosoria vensi ya Kenya baria bagenderete gukoria buya kigimana bwigo kwimukireria bendera ya Kenya iguru ka ukona kurasa magacho ikulu enene mambi ya lero kirare gusanga na bakosoria bo mupira bwenkoyo kurase county ya Migori nikubono anyara ko batogia bwigo abanyaruka bagwa ku mupira bwenkoyo wale hinsi miaka 15 na ebere Junior Starlets abono banyarete kwebwera goseba chigoswa asebirengo biria obya World Cup yabangena yabasubati gentate biruna ne kengenjo na boigo nigo agendete kubakira buya na boigo kuyake kwakira abakenya buya asoko gendera kubasira Police FC AP Shabana and all the others, but for you to win I want to say it takes a lot of effort, and I want to congratulate you. And as I congratulate many young people in the Republic of Kenya who are sportsmen and women. Just yesterday, to demonstrate our prowess in sports, yesterday, Harambee Starlets qualified for the World Cup. You know, one more step to show that we are making strides as a country in the space that we are known for, sports. We have had champions in many other areas. We have funds in athletics, in all the other spaces, but the biggest fan base in Kenya is football. And therefore, many Kenyans support one team or another, either local teams or teams in the different leagues
across the world. I've seen people from Manchester say they win whenever they want. But this time round, they know that there are teams better than them. And we have, I think in Kenya, we have the biggest fan base as Arsenal. Wencio murigirira nabo no tukurire kionga chinse komitia bono murago bakore ndegendera gutwara obuligiriro bya tubaso guska kyagira eke na kionga kya momogusi cross bimanyererio nere Makori Wilson kuruko Matilda Obaigo nere Kevin Ongeri cross studio ya kabere gendera gutwara obuligiriro bya noboigo tubwatia se mitandao ito yekerera so gotonyora bura Getembe TV oigo Getembe TV and FM. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoke meyo mu cy'obusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'ingano amavuta y'ikinyoni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge wigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ni chirangi ao nkonya bale black sheets egati ibintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obwebirengo bigoro totigara magega agerera rero bwikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyerange namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena Credit Bank ime yo mu cyobosongo bakere simgwe transit number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ne